Dragon Dance ing sinalubong karing empleyado at kliyente ning Laos Group of Companies niting Huwebes a 8 naning Pebrero. Ang tiyamong selebrasyon iti para king Chinese New Year ngening Sabado. Pepadurot deing Dragon Dance karing wiyayalawang opisina na ning Laos Group Complex ang Poking Clark AutoZone. Ing banwang 2024 apin niya ing Year of the Wood Dragon. Base king Chinese culture, symbol of power and good fortune ing Chinese dragon. Anya naman mamiyang swerte ang pongsagana ing Dragon Dance king komunidad. Kaya be Kim Valle, ako po yung kayong talasuyo, Lawrence Mendoza, ating pusong makabalen.